Kardong pini bertarjik tha pini prime time news thamang phinili imoni teron pi aprang si bertang ton pen chepa jermi dam de aprang bertang kong pi arjik tha Lombajong constituency ki parlo manjang kanga long kaching tura saya monat awar sai ki long dunde putak rada tumpen ningkang samse ka chepaklang Bogijan bit account na tum kangwa theng pi kinap dun long Tipu Manjar KCL Soon Pensioner Youth Festival Ketalong Ponjia Pan Tirikama Mai Kising. The Asian of Justice and Development na Songa Hinpen Bart Anniversary Mate Mahang Kitikarni Ketalong Pon. Samson Rong Piki Sokachilang Japan Karbi Anglo.16 Council CM Tuliram Rong Hang Lapen MP Horan Singh Bia Tumapan Kirap Kachahang. Bertang kong PRJ dara phet puthot bertang tempen chepa jermi dam sinang Silonisan Range Office ke parlo Chokiola Bogijan Bit Account Forest Asai Kiatum Patuya Jopor Phai Sirachtima Por Kalioni Phonglang Pialang Roy Pen ke Van Bom Kai Phwa Phan Pen Wang Bomahut ke Plak Tanga Thengpi Plang Trok ke Bonsun La Pen Bogi Poma Thengpi Neptun Long Jongpon me thengpi thengprang lapen marat mareng api ke palang ponjia phan forest department mate ingnam rai kom sai khia tum sai mo cheklen pon bomlo lapusana pora hot patovia jo bogijan bit account sai khia tum patrolling dam boma hot forester 1 dorsing timong pen chalin ponsi kalioni phonglang pialang roi kai phwa phan humpli neptun long bon ta chwa por phan pen thengpi ke wan vek atuma bang war sai kimi chuansi langroi long pen chepajok laplo Lapena jok Neptun long ledat lo pusi perang ke karjo ho dorsing timong pen nang chathan don ke Neptun long adim lake kalioni Sri Lanka ghat along lapen labang so ke plak tanga thengpi plang trokep government sidula teng pulote suri trok sikep so se choji pusi perang ke tum karjo ho nang chathan don nilepen berta pang dak pona Nelson Rong per News.News Karbi Anglong Election apora hot wat kachopa dok alam chot haidera philo teronga so phan kachong thui chot pusi lumba chong ara tum ningki pung chepaklang pon kedam tang ning kan craser ke prapok ke raisi wosi ka chiklo ni phain kora ke thom Karbi Anglong District Council long dera phi methang sola jong ke chari long jia ja konga phan trek jam ra charia song mahang pathek lo lapen District Council sarang hoya long ingnisi nang chari bom bang bom dam bombs ning kan craser ke pra troxer ke pra pho jangmi ni phai siar ni ASDC India government Assam government ang bong memorandum of understanding MOU department thongkep more power acha kong ke pa bat alam don chetoklo lapen department thongkep an chot ke Dorde lang puraning kan surini ra crazy phai kuni ni phain kora pho ani United People Democratic Solidarity UPDS India government Assam government angkong Karbi Anglong Territorial Council KATC ki pamana phan aja kong ke pa pathu muchati alam don chetok si Delhi Guwahati Dispur pen kuti suri sosya tangka Karbi Anglong Autonomous Council along aning kanwang tanang pale bomlo bonta Krener Keplum Bajong constituency ki parlo ahawar ke pini arnian dakedam ke wang kachelenga towar mesen avelang lapen kang thernger kijona lang awar sai mesen avelang tangte kopia potlo lombajong ahawar phan Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tumla puan kilang rem pusi cherok tok arara tum lam the karju padopon Election apora hot muni chini chotpama kali kalang alam chak chechak tekang tap chot hello ma Karbi Anglong Autonomous Council aura dur haidera philo teronga so phan ke chini ne panungkuk lason si ronga sorta joglu werwe lo lapen vote pidun pen pahai wer thek thedet poputa lumbajong langso ahawar aratum pherang ke ang no ningkang samse lapen ningki pung thek tikalam the nang chepaklang don manjapen bertapang dakpon sonjitiso News.News Karbi Anglong Chitini fight crepe porani arni tilipor pahini rajtima porang sina sarpor deterium lorulang so along tirikama mai kesing pon labang so tirikam kesing pon amai along difu manja KCS John mai pu Dilip Singh terang pensi mai charipon mai ki phalam the difu manja KCS John kongchon bang Moheswar kilin pen than pon
Penang anjing wai patep data pi mai pu utom tokbi working mai pu gangbura inghi don mai pu mohon teron rani terang kongchon bang mohon sing tiso ex mai pu DTC AGS Gobind terang Ram Krishna Gohu Finance Secretary Kensing Ikti Publicity Secretary Mijing Souvenir Editor Biren Hanse lapen penang anar pu kedua tom cetong pon sing tang kring penteri kamamai seng pon peninganing kan bifu manja KCS Zonal Karbi Youth Festival ke Karbi People Hall teralang swalong si talon pon poposi ceparai pon. Pinitiri kamamai ki singa long ke sias atiri pipen pachatang. Chun bang hin chong tiso Pratap Ingling Daniel Be Kam Sing Timong Har Sing Ronghang Ward Commissioner Lunse Timong Chatra Sing Teron. Lapen jutang kaching honatum chetong dun si tiri kamamai seng pon. Diku penanan be chenthoing ki churap chitudun pen bertapang dakwan Elvin Timong News.News Karbi Anglong. Association of Justice and Development Ajadia Songatum Pen Birth Anniversary Celebration Lapen Awareness Amai Kibipon Maya Long Lam Te Risoe Jangatum Kemesana Towards Sikake Taking Kamchijor Ponangji Lapen Logichar Lahit Anatu RDGP Ponangji Lapen Peace Accord along seat cap open for all Pualongke Ajadia Songatum Chedon Don De Pusi Nang Pachini Don Lapenon kibang jelong ta chesong pon bomji lapen pinilabang suamay long alhisar puaman penchitong don kamsing timung SB lang milim bitia sing rongpi maipu UFC Mongol terang maipu KHDRC Bikram timung maipu kuya lapen kapre ke tekiding atom chetong don silabang suamay long misen pen pachun pon Dipu penanan be chentoeng di chirap chitong pen bertapang dakpon Elvin Timung News.News Karbi Anglong Langkap Horong Kang Constituency ki Parlo Chengbiri Lindok Rongpi Arong Amekar Samson Rongpi Ningkan Hosuselo Hong Hap Hong Rakis Ucholong Lok Penajok Chuklem Chundamun Ipinlo Alang litum pen kacathan ponateng ke kisu celang nang jan ke celang ro longle phelang lapen ke doan aki sitame chepata thailo puta chathan pon Samson Rongpi Somar bangke thomdo sita thangnata klem chelang Laso jok acho rohila timung pisi ki chujia phananta claim nang koklo hemrit chelang nang koklo lapen ki claim me ki claim no kam ansitami alang lipena jok aniom ki chujia phan claim nang koklo puta chathan pon lapen ke ki soka chelang ja phan ki rikar lama sai thang ta widedlo lasi alang litum ki soka chelang je lapen ki misena dim ka chipon ja phan puranon ki dobam asor kar Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Tim Karbi Anglong Atumaphan masab sovet sitami nangrabik thapusi chuning ripon lapen nangrabik popusi ningje thepon loputa ningje pon account number 747301003778 phone number 600360760 Dongkamukam pen bertapang dakpon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Pinye berta lapan sikang toniglo tumi thakmi kardom